Kadınlar kulüşe işlerini devam ettiler. Ahırının açık kapısından hala da Bekir'nin sıçan türküsü eşitilmekteydi. Bekir, maçıkının tezeklerini Kubre obasına taşıdı, артына kaytkanda karısının kızına baktı. İkisinin de mirağı başka şeyde olganını anlayarak ahırga kirer kirmez türküsünü devam etti. Aman ey, bizim sıçan evlenecek, tahta bitti kız verecek, sivrisenek saz çalacak, pireler kalkıp oynayacak. Ah sıçan, vah sıçan, iki kozu kör sıçan, bal yemezinin balına, dalar çıkar bu sıçan. Bekir yırlar eken, kestirme sırıkları yanında battalının enverinden çilengir peyda oldular. Birazdan son incir tereklerinin yeşil yaprakları astından zemine çıktı, kocasına yakınlaştı. Başta bir bostanda kulümsirep anasına nelerdir aytkan Ayşe'ge baktı, sonra ahırdan eşitilgen Bekir'nin sesine dinlendi, gözleri parıldadı, kuvandı. Bekir daim keyifli galiba. Üçü de birbirine bakıştılar. Çilingir tamam vakti dedi. Enver başını sallap tazdıkladı. Bundan da yaxşı bir fırsat tapıp olamasın Çilingir ağa. Bir an suskan son sözünü devam etti. Aydı korkma, anlaşırsınız. Fiyatını karardan ziyade kötersem ya da düşürsem bir kozunu kıp Enver. Men sık senin betine bakarım, yaxşı mı? Evvelden anlaştık, men alış-verişine karışmayacağım. Lakin Bekir'ge at sana ise para gerek eken, bir fikirge kelirsiniz. Aydı. Azbarga kirdiler. Zemine bostanğa taraf adımladı. Uzakta biri üstüne düşken iki çapanın kısık takırtısı ve Ayşe'nin sesi eşitildi. Zemineciğim, kozumnun nuru. Erkekler ahırga taraf yol aldılar. Ayşe'nin sesinden Bekir'nin sıçan türküsü birden kesildi. Bekir ahırının kapısına boy gösterdi. Ey, Ruslar seni yanı Kamalizma türmesine kapadılar belledim Çilengir. Kelip bakmaysın adamını. Seni körgen bey olsun Bekir ağa. Böyle etip kabuğuna sokulup otursan beydegil atta köylü bile olamazsın kalpazan. Bekledim kelmeysin. Buyur hoş sefa geldin. Sağ ol, bar ol. Bekir Çilengir'nin elini sıkarken Enver ahırga kirdi, lakin kirgeninen çıkanı bir oldu. Gözlerinde kuvanç ışıkları parıldamaktaydı. Yakınlaştı galiba dayı. Yakınlaştı galiba Enver, yakınlaştı. Esma ya bu gece ya yarın dey, ama yüreği bu gece deymiş. Uzak değil. Çilengir de başını ahırının kapısına soktu. Başta fısıltıyla sonra sesini köterip Maşallah, subhanallah, inşallah özüne benzer, ozu gibi bir sığır olur balası dedi. Allah'ın işi bilip olamazsın, erkek dersin ırgaçı olur, ırgaçı dersin erkek olur dep cevaplandı Bekir. Son lafını maçıkten başka çetke çevirmek istegende elini şassıge taraf götürdü. Bizim yolga da Ruslar kara bıçak giydirdiler. Allah. Çilengir mıyıklarını burdu. Giydirdiler. Ne gerek? Yaxşıga yaxşı, yaramayga yaramay derim. Bu asfalt fena degil ya. Degil. Obrisi kun Yaltaga barıp geldim. Vallahi Bekir ağa, atım hiç yorulmadı. Yalta'nın nabережная caddesi boyunda şemsiyeli Rus hanımları eskiden nasıl sallana gezingen olsalar aynı şöyle. Atım sanki cennet yolundan keteydi. Hiç de yorulmadı. Bekir gözlerini yerge aldı, mıyığını sıypaladı. Çilengir gizliden Bekir'nin betine baktı, sonra gözlerini Enver'ge dikti. Öyle mi Enver? Bekir Enver'nin cevabını beklemedi. Rus atlarına yarar bu yol. Bizim atlar çapkanda nal sesleri işitilmeli Çilengir. Gurultu, nal sesi, yıldırım. Sofaga taraf adımladılar. Çilengir başını eggen nelerdir hakkında düşünüyordu. Sofa basamaklarına yetmezden toxtadı, Bekir'ge tikilip baktı. Öyle ya. Evvelleri atını ay nalbantga alıp barıp, yanın nal mıhlatır edik, öyle mi? Kimerde bir ayga barmaz edi. Bir kerecik Yaltaga barır edik, kaytkanda koyge yetmezden at topalamaga başlar edi. Toxtar da bakar edik. Ne bakayık, atının nalı taşga urulup kırılgan. Aydı kene nalbantga. Tabii, nal da bedava degil. Bir demir parçası ama kene para ister. Endi Rus'nun asfaltına nal degil bir ay, bir yılını çıkarır.
Бекир башыны егді, түшінчеге далды, еңсесін қашыды. Ойле, ама асфальтның атқа зарары бар дегенлері де жоқ дегіл. Керчек ми, ялан мы білмейм. Ат Русның қара асфальтына алышайымыш де, топраққа яда таш yolға адым атқанынен қойсызланайымыш. Керчек ми, ялан мы білмейм. Маңа бұны Ялтада айтқан еділер. Ялталалар білмейіп кім білсін, оларның yolлары бұз бұтын асфальт. Ойле, я. Челенгер Энвернің бетіне бақты, бір шейлерді айта жақыды, ләкин Бекир оның қолына кіріп, софаға көтерілділер. Айшы кенар одадан скемле алып шықты ве шу анкене одаға кіріп кетті. Біраздан қолтығында маса ортысы одадан шықты. Софада отыражақсыныз ма, баба? Софада, сіз ичереде лаф етіңіз, біз бұл ерде отырырмыз. Отырдылар. Бекир сиясеттен сөз açtı, ama o oldu bu oldu, söz kene atқа айланып кетті. Челенгер Ялта хаберлеріне айтыр екен, сық-сық Энвернің бетіне көз ташлай. Бекир исе ағыр салмақлы қолларыны маса четіне қойған, яры қапалы көзлерінен Челенгерні дінлей, арада бір башыны саллай. Күннің ішіні бітірген күне Шраман қошының үстіне енмекте еді. Денізден серін сылақ бір рүзгар есмекте, алчақларға енген бұлытларының есмері қанатларында яғмұр топланмақта еді. Челенгер башыны көтерді, денізге аюдағының ұчырымларына енген бұлытларға бақты, яға жаққа бензей. Бекир таздық етерек башыны саллады. Алла Таала ярдымға келір. Тарланың юқары ярымындаки түтінлер күн яғмұр деп ялвармақтан сарарып солдылар. Белки яғар. Бұл камализма топрақларына алacak деген сөзіні де аңлап оламадық. Бекир көзлеріні açtı ве диққатнен Челенгернің бетіне бақты. Кем алacak жаным? Бұлар мирас топрақлардыр. Айтма ялварам, ойле лаф олмас. Хақ бар оғлым, хақ. Хақ дедін ма, аққан сулар тоқтар, қайда қалды камализма? Ойле, я. Ләкин ихтималға қаршы кележекні түшінмек керек. Үкіметнің қойыны біліп оламасын, хақ, мақ, дер, амма тұтар яны бір қанун шығарыр, адамның аққыны итлерге ашатыр. Ойле ме, Энвер? Ойле, ең сағлам мал айваныдыр. Сығыр, қой, ат. Адны кімсе аламас. Челенгер шынды сатылға шығарған ата ақында лав башлай жақ дие, Бекир не істер екен ажыба, Георгийінің істегінден зияде істемесе, деп тұшынды. Арада дерін ағыр бір сүкунет пейда олды. Аюдағының етеклерінде түтін тарлаларына чөккен бұлытларының көлгелері сессізлікні да теренлештірген, да ұзатқан кебі еділер. Энвер яваштан сөзге қошылды. Саңа ат керек, Бекирдәйі. Тарланың кенарында отлақ бош, түтінлер бой тұттылар, қырмақ вақты яқынлаша. Челенгер гизлиден күлімсіреп мейхларыны бұрды. Бекир хайлы вақыт сусып тұрды, соңра Энвернің сесінден де яваш бір сеснен. Бізім бір қач докум тарлаға ат там-таз башқа тарақ кебідір. Маңа ешек керек, Энвер. Көрдің мі Георгий атына қач пара істеді? Деді. Челенгер көзлеріні Энвернің бетіне тікті, отырған скемлесінде раатсызланып қыбырдады, скемле ғычырдады. Челенгернің кейфі апансыздан қачқан кебі еді. Біраздан Бекир лафны девам етті. Ләкин кем ат істемес? Валлай билай бабамның дедемнің ақырындан ат эксік олмады. Ялныз мен болға түштім. Кімнің ақылына келе білер еді? Ақылға келмеген башқа келді. Еркересі ақырға кергенімде рахметлі атымны көрем. Валлай бірда Георгийге баш ұрмақ істейім. Белки фиятыны біраз түшер. Ләкин түшер деп белемейм, домыздан қыл қопмас, беклейік белки. Бізім көйлілерден бірі сатар. Лақырдының бұл ерінде Челенгернің беті текрар жанланды. Миықларыны бұрарақ, қығылчымланған уфачық көзлеріні сық-сық юмып Энвернің қойын жебіне бақты. Энвер қалын дудақларының, ері көзлерінің бұтын қабилетінен күлді. Тамам шу анде евден esma çıktı. Sofa basamaqlarından endi, табылдырықларыны тақылдатарақ ақырға кіріп кетті, анда еппей егленді. Evге қайтып кіреркен Бекир бұзалламады бөндер кебі esmaға бақты.
Эсма сес сулук чыгармайып ичериге кирип кетти. Энвер тутун сараркен: «Мачык сызны касебетке койган Бекирдай», деди. «Сурама, Энвер, амма юлжу юлда калмас, мадамки юлга чыкты, иншалла келер. Белки бу кеже Эсмага юреги бу кеже деймиш. Бу шейден аңлайбы. Ойлей я». Чиленгер лаф узанган сайын сыңырлы көзлөрүн юма, арада бир Бекирден гизли Энверге бакып, коюн жебине ишарет этти. Бир аздан соң Энвер журатланды. Келгенинден бери колтугунда саклап турган шишеге эл узатты. «Бекирдай, айт». Лякин ачууланмайжан. Не үчүн ачууланажак экеним? Айше evde. Мачык бузавлайжак. Тарла сачылды. Ай яша. Энвер койнундан шарап шишесин чыгарды, так этип маса үстүнө койду. Шарап? Изин бердин, я? Сорадым, эбет дедим. Шарапка эбет демедим, калпазан. Лякин ачууланмажам дедин, ойлеме, Чиленгер ага? Ай, сенин яур мерафетине шаадда тапты. Чиленгер эллерини сыйпалап масага эгилди. Вазгеч, Бекир ага, яштыр. Айда, йылда. Уландырдыр этме, сен олардан бетерсин. Фурсат тапсан, ананын мемеси киби шарап шишеси агызындан түшмес. Бекир ага, ачууланмайжан дедин. Кетир филжанларны, Айше. Бизде филжан милжан жок. Энвер жебинден бир кайды чыгарып масага койду. Насыл, мен айттым да Бекирдайынын эвинде филжан тапа алмамыз деп. Аңлашып келдиңиз, кынзырлар. Энвер 2 кадеге шарап толдурду, бирини Чиленгерге узатты, бирсини де өзү көтерди. Мачыкнын саглыгына. Сак ол, бар ол. Озу киби сап саглам бузау кетирсин. Алладандыр, карышмак болмас, ыргачы дерсин, эркек чыгар. Ичтилер. Энвер каделерини бир даа толдурду. Бекирдин серт бети де йымшады, Чиленгер аттан лаф ачажак деп бекледи. Бир каде да ичтилер. Энвер 3-чү кадени толдуруркен: «Окунден соң Георгияны раст кетирмединми, Бекирдай?» «Раст кетирмеге истемедим. Адамдын жакшысы алыш бериште белли болур». «Эшитмединми?» Насыл бир фият кести атына. «Эшиттим». Чиленгер шарабыны ичеркен: «Бак, мени арттан Насыл сара» деп тушунду. 32 бин. 32 бинден 1 копик түшмем. Менин мактабаным Румнун атынан жакшыдыр. Бирер каде да ичтилер. Чиленгердин башы агырлашты, башыны эгди, бир кач вакыт индемейип отурду. Sonra башыны көтерди, Энвердин көзлөрүнө бакты. Энвер толук кадени Чиленгерге узатты. Чиленгер кадени алды, түшүнжеге далды, sonra көкөз кечирип, карар берген адамдай элини масага коюп: «Бекир ага, бир şey айтайынмы сага?» деди. «Айда». Лякин Чиленгер айтмады, шарабыны ичти, башыны эгди, яваш карык бир сеснен: «Сен айт, Энвер», деди. «Узун сөзүнүн кыскасы шу», деди Энвер. «Ат алмак ниетинде болсаң, Бекирдай, Чиленгер агам атларынын бирисini сата». Ат керек бизге, амма аңгисini?» Чиленгер башыны көтерип, элинин масага дак этип эндирди, Селимдин минип жүрген актабанына. Аттыр. Жакшысы ярамайы жок. Бизде атны жеңкке кетмек үчүн алмайык да, дагдан бир аз одун эндирмек, тарлага күбүрө ташымак үчүн. Актабан 6 жашында дегилми? 4, Бекир ага, 4. 4, 5, 6. Арада чок фарк жок. Насыл жок, Бекир ага, валай беле истесен саңа сатарым. Дүйнөнү берселер де башкасына бермем. Ойле, ат сатмак колай дегил. Кене сукунет асыл болду.